Actually po, itong pagpaluwas may order, it Mm. covers only itong mga produkto na under our jurisdiction man, itong mga basic necessities. Yan po Mm. yan na produktong petrolyo. Ang may sakop po kaya, Department of Energy. Okay. So dapat, Department of Energy ko nagpaluwas man sindang separate price freeze order. Mhm. Kasi nag-implementar man sila kang batas kaining Price Act, Yeah. Republic Act Yeah. 581, dapat nagpaluwas man sindang Mhm. separate na price freeze. I The same with see. other agencies concerned din sa sa Price Act like Department of Agriculture, Mhm. Environment and Natural Resources. Kaya kami automatic ang nag-issue Price freeze. no, not price freeze, Ah. but itong sa Capitol baga. So automatic po kami, nagpaluwas kami kaining price freeze order sa gabos ng mga sakop ng mga negosyo.